Ne znam da li u Federaciji BiH već krenula predizborna kampanja, nekakva preuranjena ejakulacija. I da li je to ok sa cikom? Tu se radi o nekoj zezanci. No, bez obzira, čovjek postane nostalgičan za lijepim vremenima kada su političari obećavali, na primjer, 200.000 radnih mjesta, ako se sjećate. Barem su te predizborne laži tada imala nekog smisla i bile progresivnije, da se tako izrazim. Nisu služile kao trigeri, kao okidači, kao ovi današnji ukidači. Danas takozvana zelena buržoazija, kako ja zovem, neoliberalne robovlasničke tranzicije, apeluje na klasnu svijest i radnom narodu punih usta i svjetla obraza obećava ukidanje neradne nedjelje kao dobru ideološku vijest. Ili jednostavno ćera inat vlasti iz sopstvenog hira, ne razmišljajući. Ukinuli bi oni sindikate i 3 osmice, ali je to uglavnom već učinjeno i prevaziđeno. Prevaziđena je i radnička klasa. Danas je u modi robovlasništvo. Kada smo već kod tog ideološkog čegačenja, muci u inat i ukidanja koje čega, ja sam poslao svoju poruku. A onda sam shvatio da vjerovatno i dalje važi, to jest da je još aktuelna i na snazi hladnoratovska ciljna propaganda o ukidanju privatnog vlasništva po onoj, zar više vjerujete svojim očima nego nama. Pa sam odlučio da to malo, ako ne da raskrinkam, ono barem razjasnim i pojasnim. Vidite, u liberala vlasništvo spada u pravo, a ne u ekonomiju. I tu počinje čitava konfuzija. Sakrili su ekonomiju pod pravo, to jest legalizovali su otuđenje sredstava za proizvodnju. Objasnit ću i kako. S druge strane su namjerno ili u neznanju iskoristili to za propagandu protiv marksizma, plašeći ljudi da će im komunisti oduzeti privatnu imovinu. A zapravo su oni to učinili. I to ću objasniti kako. U marksističkoj teoriji postoji razlika između privatne i lične imovine, dok liberalizam ne razlikuje privatnu i ličnu imovinu. U liberalizmu postoji samo jedno privatno vlasništvo i pravo na njega. Liberalizam dakle brka privatnu i ličnu imovinu, ali izgleda da to ne radi u neznanju, već namjerno. S jedne strane zbog propagande protiv marksizma, a s druge strane zbog lične koristi i akumuliranja bogatstva i vlasništva u rukama manjine. Ukinuti privatnu imovinu ne znači da će ti neko oduzeti dom. Ne znači da ćeš morati živjeti u nekom kolektivnom smještaju i sl. A evo, danas u komunističkoj Kini više od 90% stanovništva su vlasnici svojih domova, što se ne može reći za zapadnu Europu. Socijalizam je u istočnoj Europi svima napravio stanove i dodijelio im stanarsko pravo koje je bilo nasljedno. Mi smo živjeli takvu stvarnost, sve dok vi niste izglasali političare koji su promijenili ustav, zakone, a s njima i društveno, ekonomsko i političko uređenje. Oduzimanje krova nad glavom od strane komunista je bila halucinacija, to je potpuna zamjena teza, laž liberalne, to je neoliberalne propagande na koju su mnogi nasjeli. To je klasični držite lopova trik. Stari fol uličnih lopova da upravo prstom nekog slučajnog prolaznika i odvrate pažnju od sebe. Jer evo vidite i sami da upravo na zapadu građani masovno gube domove. Ne mogu si priuštiti krov nad glavom. U Sjedinjenim Američkim Državama oko 65% posjeduje svoj dom i taj broj se smanjuje. I nas su u tranziciji natjerali da privatizujemo ličnu imovinu, da otkupimo stanove za certifikate, ako se sjećate. Privatizacija je išla u dva pravca. S jedne strane privatizacija društvene, to je državne imovine, koju su provodili ratni profiteri i politički ortaci, i privatizacija lične imovine s druge strane, koju je provodila sitna buranija u državnim stanovima. Dok je Zapad plašio svoje građane da će ostati bez domova ako dođu komunisti, on im je zapravo otimao te domove. Doslovno su korporacije, multimilioneri, razni fondovi kupili domove, tretirajući ih kao investicijsku robu, kao sredstvo za proizvodnju zarade, a ne kao dom.